Enguuto ya Kikizo muri Ibanda nimwe mu nguuto eziri kugiita disitulikiti y'Ibanda na Bweju baitu omu bicweka ebimwe etwire eri omu mbeera mbi kandi kimwe aha kitwire nikiteganisa abantu abarikugikozesa. Abantu banu nibagira ngu ahabwa embeera y'enguuto egi batwire nibateganisibwa okukora emirimo yaabo. Konka mbwenu oburemeezi habwire bwahika ibiri yansigaza ebicweka bitaano. Ekyokubanza n'okuruga Karombe kurenga aha rushozi rwa Reituru wahareba. Kabiri kubarenga wahika waza kusuma omusente egi nibagyeta doboka wahareba okuba kusisikara. Nisa abakugura ebitookye nk'aba tokubareeba omwe biza emotoka baiza kupakira aba Kampala atosanga batapakira ngu babivuge babitwara hansi babivugisa akamotoka kakye. Obwa hati hariho amasiko bwanyuma y'okutongoza enguuto egi okuhunduuzibwa kihwera abatuura abarikukoresa enguuto egi. Izobe twarete byoma kuronkinga umuhanda ogu kuruga Karangara mubiza korwa kuruga Karangara paka lyabatera kandi twarga umuhanda ogu already tuwe turigire gukora gwabwaho nazo neshozi ogu tuguhereza gwabwaho atwaza gukora Kicuzi twargaho tukore ogwa omukakoma kuraba Mabonwa paka Nyarukika twargaho tukora umuhanda gukuruga Mabonwa kuraba Bwenda Kigunga paka Rubaya then tukorera no gwarwo muhoro oguconnectinga na Igorora. Enguuto egi eine oburingwa bwa kilometers 16 kandi okugihunduza nikwija kumaraho miliyoni 500. Kandi oruguuto oru ruza kutwara amezi 2 kukorwa. Twabugana abataka twine members of parliament n'abandi bembezi tukugezaho okubagambira oruguuto okutukuza kurukora nebikuza kwetaga ingine yaba narukora. Twatandikira umwanya gwa kweta Kicuzi so nduzakora oruguuto rwa Mabona Kicuzi yabatenga kandi turukira akasente karungiho miliyoni 15 kandi tuza kumakinga sure ngo oruguuto rutwarukora twarha drainage nungi twatamline za culverts. Oyireho enguuto egi endijo ya Kafunjo erikugiita town council y'Ishongororo n'egomboro ya Kijongo nayo etongozibwe kukorwa. Akaninza kugaruka gukora monitoring spot monitoring burkire nasanga mu mara mpujiro imara kurize. So let's do what we are supposed to do to ensure proper accountability and transparency of the highest order. Gashakwa Timothy Mushabe.